kosi fiada se manum bia na ewie na onya ho na akọ ba bia wo kro ti kọ ne endpoint enso nya dwuma e wa pomodin kwan so frɛ no 0244867068 0244867068 dog na so me mo ache mo akwa ba Joseph da se na wo twi wo mre no wadaje a wo di amaye etwa to ni ese ye kasa fa kube hu no ye hwe kube so mfa so yo efia me das kube hu ya na o peso ka ho asem a ya ehia be se 1 month na da ka kube hu asem yes kube ye survivor sa o peso so survivor we kube no kube nsuo eye closest to blood it is a moja pepe kube nsuo nti moja nso ene kita yen nti se o penyina cha o moja betre se nti o benya hoden etuma ye bibia se o ye nipa o moja nti kube ni nsuo no eni mo very close to blood ebio ninu asa horo a ewo wiase nyina ni pedua hia no kube obi ninu bia bebodin bia kube obi nfa obetima we kube nko survive ntam ka say survive no eye ade ahodin wo mu yi papa kube boa bones no nompe so we kuba ema onompe no nya ahodin nti nipa bebre mo bones problem no mu cha say kube na kube ndie mra na de ebia de wo pe ugbo pe de mra ugbo pe de edin na ba ko na ye de tofe na den pa so kube dwane no eno so ye dwane ye okay you say enyina ya na minerals are concentrated abam more extend enyina okay nti kube no kube ye ma otisu kosi una ase te se pe se na na ye kan minerals ahoro ni nyina a ohia ema bones ema heart ema muscles ema nipedua kwa nyina no obenya fikube mu okay nti ya de a se bomoden se ye we kube ya nenu mi nso ne brebe ni nso ni obetima no anytime but na dua no se mfa se anyini adwan de a ene wudidi a na wawe aka ho na aka wadua no se fat nso okube mu bebre sade okube mu bebre ba sade no se omne eye ewom se saturated but the saturation no de nipadua no use no kama nti kube na dua ne ene na nwa kra good kube na nwa good eboa bebre nti sana kube subanti na kube so yenwe na every day yes you can do it ubetumi sanya ye ka say niam eboa no se nipadua no da ohia da bia ohia nti da bia betima no kube nsuo da bia betima we kube no bi ebetumi aboa kama pa fi say na make nipadua no cells no ebi wu na foforo ba bi wu na foforo ba nti da bia ohia minerals ohia vitamins ohia carbohydrates ohia nema building nipadua no nti ubetumi edibi da bia okay informsi ha ebrebe mu biem ye besa ba won chen ti wadaro ma ye wie ne sa ne de no ma ye wo number no na nkoma ye di na wotwi ene apomuden komo wo aduane semu no ya hwefo so atimi anya wono mafro 055 333 9915 055 333 9915 Eda say papa Dr. Benjamin Niakon, Prince Emmanuel, Hano Dine Juma, Mr. My waduane, and your wadu. A bebo pa, with that endpoint I say. Friend was 0244867068. I will be a Hawa, friend of Bedos. With that team, Nasa Wow Jebresha, and she had that say. I will be Simus, ye won't qua, near one who dinner. A better in Comoson.